thian pa ke ni in sakna le akai noi vela thok thin te hi ram tuile lo le zan khat mit chin to pal om thea hian kan din mun hi a cheria win ka sia ingai tu venga yem e keini te chu less day department MBOC WWB noya cheng somni panga lekin registration katia thatin membership ti nun nan cheng som pek zia nga ya amai ro chu thatin pelovin kum khata za somni in apek tlak ngal vek the ani team membership fee renewal fee hi kum thum thleng pek lok atheya pelok du tan apek the reng boke ham thatna sang don theya ri grum thila po cheng noi thum thleng don thein ham thatna kan nei bi ka si in sakle kai noi contractor mamidang noya heng na sang thokte India khole tui kum som pare da tang kum som ruk inkar bipale mei chetan the building and others construction workers welfare noya ham thatna nei turin membara anji elu theya member na thona huna che chwalna awanga boralte cheng noi thum thleng adon theya natna dang an na thona awang milova boralte po cheng noi kha thleng pek ani theibok member boralte vuina sen sole nupui pasal an nei na lompuina baka an fate nupui pasal nei na lompuina thlengin andong theibok member me chetan po naute an nei na lompuina andong theiboka fa pani an nei thlengin ahuam he scheme chungchang se cheng du tan district employment exchange aizol lunglei siaha champhaya tele lesde directorate mineko ate zofia theireng ani Mizoram Building and Other Construction Workers Welfare Board noya hian India khwale tui inia kumsom preda changa somruk inkar kum khat chunga ni somkwa tal in lo fai ni chuan member ini theya injak lu theite chu thing mystery lungrem mystery cement mystery rong noi helper electrician wireman fitter thircher plumber iron and aluminium work thingzai balula nungla rorachu kong lelaya inlo JCB dozer operator constructions machine operator construction driver leiro chansiama inlo fate akwama pension pa ngai le ram tuile lo wanga pension member chu kumsom ruk atlin huna thatin pension cheng sang khat pe kaninga kumsom ruk atlin ma a hliam emo natna khir tak emo awanga na thok thei do lo ni chuan thatin pension sang khat pek tho ninga adin huna zirin noi khat thlenga chan puina pek thei ani bok kum tin april tha apyangin life certificate athelu chin member pension la mek boral chuan aya anupui hena thatin pension lak mek chave 50% pek thumzom thei ani bokam damlo le chet swal to pala ham thatna umte member chu damdo ina dalu ni chuan alu ni achangin ni tin cheng sang khat dongin kum khat chungin cheng singa thlenga dong thenga natna khir khan ve member te chu cheng noi khat in en ko na sen so tan pek the ani bo thina chungchanga ham thatna theite member na thona huna chet swal awanga boral chu cheng noi thung theng pek the ani a chandanga awanga boral ero cheng noi khat ni in buina sen so chan puina atan sanga pek the ani bo membership fee ngai zan registration fee cheng som ni panga atira pe ngaya thatin membership ti nan cheng som emo kum khatatan za som ni emo kum thum thleng pelok du tan apek lok thei boka ma se membership card athi achanga kum khatral mangeya renew ngai thung shachang du tan phone number kan tarlana hian azofia thei renga department website ta kim changzo kin tarlan ani boke
Runmawi TV World Cup in leng thi tu te in zawa in chibai kan buk le acheu hei ni zana in khel mu nom tak mai kan en hawa Spain in semi-final an lutta France ne na in ma sondona mu nom don hle maya kan be se ang result ani em ni zanin khel thirlet na le zanina na tuk jing te poning chu khel tur soi hauna kan on nei le dona kan program hotlin thene turam sponsor tu te hi main sponsor hi less day an ni a MBOC WWB less day noya in register te chuan pension thlatin cheng sang khatan dong theya tin na thok thei to lo ram tui le lo te tan disability pension cheng sang khat le ham chan sang sang a oma in sak le akai hnoya in lo fa te zong zong zo in register vectorin kanin so me Shetiang dutan bocw.mizoram.gov.in en theina omrenga mbocwwb less day office miniko apo zo chan thei rengani tin kan co sponsor te hi online Mizoram zo stream Olive Ink Aizol zo thwam Drin Star Impact Active Sound Mizo Jersey Home le Vizo Chance te ani a Vizo Chance le Olive Ink Aizol te hian prediction ring dik te hena thil chata kanon pe china kan main sponsor le co sponsor te chunga lom thu kan sei tak ze ani chuan hi wina han kormoi tak karon hale a hei hi BD Ralte Design Studio chan mari te min sponsor ani a ani han ready made le three chop dur po andora intiklai point pan thei ani ti chuan hei ka chan te hi kan shet thau toina rin oma maro chu han me shatina han nei le fer le re rengila alai chui hi ma hauzel hani ani hi kan shata kan khanin du da shin kan dro Aizol sports magazine le Aizol post sanjimbua hian sports jak tu enkol tu ani a tina pia zo ka thu so dinga tlangwal kan ti to kha ani hi wanglai ni a hian sports writer ni mek boka ani po he an chaw khop maya in khelen enan mupal mu chaman lo an chaw to le ni rin ma mar chu world cup ti hlutu world cup nge a thleng zen zen lawa world cup lia kan damang em ti te po shat lawa chawang chanin he kan han ti chau chau ani a atir chenga top thleng milaw en sak turin thei tu te kan som le chewani oli khani jana in khel munom tak mai kan thir hawa extra time an khel to do na muti nuwa Spain 2-1 in aron chak le hlau maya enge ni janin khel khading I mu dan a mu na mi tiam base ai na mu no ma achan chu Morocco te kha mai na lung khel to France nen Morocco ram lian ngam mai si kha France la kha hanin an nor ngam lawan game an han thak dewa kha ting tur dewa han Belgium hi ka base ya Belgium phei chu kumin World Cup a phei chu nin Morocco aya ka da him zo kan ni ma tin chu ba ka ram lian an la tum lo ti the Senegal ti lo phei kha chu ram lian anga chhir the khan tum wak lo chu ti chung chon base en phalo ma amaro ju Spain la ka han an game mu nom taber katia USA laka an khel ai po han ram lian in tum khachu adana dang deu katia amaro chu ti rol chon in Spain kha an ngam lo deu ti hriata kong eng kima ani meng chu kan soi sol tam lo wang chu khata hanin an ngam lo kati dewa abi kin ange ball chan hnem lama han midfield battle a hanin an ngam lo deu hlek katia an van doi boka Belgium kha an line up kan en chuanin ama khanin kan han soi towa kan thu masak zo khanin line up tura kan rin kan soi sul tam lo khop maya onana khel thelo an midfielder an defensive midfielder poimo aya khanin Raskin kharon luta ka kha line up chu tira omdan po khan kan rin dan de khane vana kene Raskin ron lu tur khanin tin abak Trossard De Bruyne Charles de Catalara ele doku te kha tlar malaman omdan tur khan karin ang thlap khanan han ama tlar hnunga po Mekele Ngoi Castagni le Maxim de Kai para nama chuan Thibaut Courtois anom boka amaro chu ta hen nizan in khel line up aron chuap nu po khan youth elements kha bultan tura base ni amaro chu in khelan tran chi khanin warm up na in hliama wang khanin a khel thei talawa a in hliam chan kha tarlan no omle lawa in khel lo tlon thak maya substitute bench a hanin an thu tluana kha an tur le zualing ka shria Belgium khanin onana an omlo to po kha an tor to sa chanana sa takani lai khanin youth elements Senegal laka tele an captain berani boka Senegal laka an comeback na thatho tu berte an han omlo kha chu an van doi an mani khan chiat pha ka ti dewa ti elements omlo kha onana omlo ringot po kha engting ka soeng USA la ka khanin USA ka high pressing ball khel chi an nia anor na chi an nia khami an tal chhuana ti mayang ang kha chuanin long ball pe khan urta Belgium khan khami long ball pe tur khanin onana kha tangkai ta chia a pe tu tur te space siam sa tur khan khami omlo
po ti to na galai khan element san omlo le kha chu midfield a hanin an ngam lo deuh hlek ka tia Kevin De Bruyne atun ma phato lova upa ve to ani po soi lo omlo ma se ni po hi World Cup nung ber tur ani kan lo ring dewa ani ba ka Thomas Muller ti te Axel Witsel te po khan nia Witsel kha second half an ron lu ta ani po kha tun ma phato lo ti a hriat renga atlana te le thil dang danga po khanin aniang tun ma phato lo ti hriat a kum som thum le panga chuang an ni ve to Girona tan phei chuanin midfield ai main center back a khel hnem to khang kha midfield an la ko ani phei chu Euro number nu khanin ramtana in khel chol san ania amaro jo an ramin an mamo wangin an kolet le kha ting vel khane Belgium Spain ai an that tok lo na alang renga chu ta ringot po chuanin amaro chu ti rol chuanin an nor ngam ve tlat meya goal an chuan nu po khanin kha an han pet goal le han head goal le khania first half a phei ka chuanin enge an van nei zok phei se chu van nei na han nge an van nei na hal an mani lama tanglo tima yang first half a khanin mashuai le zok thei dei khan nia amaro chu 1-1 khanin an top ta first half a po khan a mu nom hleng ka ria tin Spain an khel thakop me ania Spain po rin lo deuh main ani thut masak zoka kan soi ang deuh khanin first 11 a khanin Pedri ya han Fabian Ruiz saron da luta coach de la Fuente khanin amaro chu a khel thakop me Fabian Ruiz ka goal khung tu an ni nge an first goal ka Dani Olmo an a paper an alo nang fu tu ania an pet goal ngala a khel tha hleng ka ria nuwa khanin a thla ka ron ni le thona chu a khel chuna kha chonin a khel chelo ka tia tin chu ba ka an coach de la Fuente hi tactical change vel anga kha chonin Rudi Garcia ai chon kan da sang dewa Rudi Garcia poison sia kan soi to amaro chu player te tactic han thla ka game han change tur ka chon kan ring zok deuh hlek shrim shrima tin chu ba ka an van nei tel boka Mikel Merino ron che hero le a match nung bera Portugal la ka chakna goal khung tu kha chakna goal khung tu bok an ron ni le ani po van nei ti lo rol ani lawa Thibaut Courtois in hliam awangin United defender keeper Manchester United keeper Lamen San Luta Kubarsia dan per kha nai de watang khan an lo pet goal a van nei katia ke chuanin Spain khan van nei chuti rol ro chuan chak chun phu zokin ka hria an game an en shrim po khanin ball ten chang hnem zoka le engkima hanin an dominate zoka tin Lamin Yamal ha khel thakop me ni san chu goal khung tu ni lo ma sela atira tang khanin enge a ball han tok vel le han ti kha thut ma sak zo khang ka soi to Maxim de Kuiper ne nan in check tur mu acha kom katia angam lo rem khop me de Kuiper khanin Yamal kha chu achang phei kha chonin doku ne khana han chu rona tal chuak thei zel me van nei phei se chu goal khung theina tur chance kha nga keeper ne chawanin ma chon nuwa han pet goal lo te free kick pet goal lo ti te kha anga angreng khop maya alawan nei tok lo ning ka ria man of the match khan nge khe de wan zan ani phei chu ka soi tong khang golden ball dong tur hen ka bei sei do amaro chu golden ball dong tur hi chuanin goal le assist lama hen atran le zo langai ka ria hian mabak ti mela semi final ang khel dona friends an tum dona final an lu chuan match ni khel tur lo ma heta hianin enge astet si a that deuh hlek angai doning ka ria golden ball dong tur hi chuanin tin chu baka soile soi nu an keeper nilo an defender Pau Kubarsi no pang deuh chungin aril ru film khop maya ya khel tha ka tia ni po tin Dani Olmo khel tha boka Kubarsi phei ka chu social khan om man deuh hleka first goal kha atau khal man turanga ngai deuh khani amaro chu Belgium striker Charles Di Catalare kha sang em maya aron dok zok me ti ngai na vak kham lawa dem thei ani pun ka shelawa amaro chu ati suala ron siam tha ti theya Kubarsi khanin aron ama shu ta tanga goal lut khania Merino hanan pet gola apum pui thlir kha chuanin Spain kha an thazo ka chakpon phu ka ti jok deuh ani le puma Belgium kha ha dinga pon ron so in hliam deuh ne te lak chhuanga ki pon an om ta an van duai ve de ore ri ni shem ni zan me cha khan ni an van duai ka ti chu dinga ngai dom deuh na ron soi to an midfielder pakhat Yuri Tielemans kha an tun World Cup kalme kan player poimo zinga mi ene khel tha chaukhop me amaro chu keldon nai te in liam khan ne on van duai le sia lut nge turanga ni line chon an luta lawa anga raskin le hanaken ten an luta I match fitness ne thalo ni boxia khami wang khan an mual lai kha chu beisen phak lo nge don ti kha chiang sa chon an team shim po kha an player poimo pahni alai mi pahni anom lo kha chun rin tok na po anan tla chamhal deu donin an langa heta za kha chu ni thi to don lo shim main rin tok na kha chu chuan an singha rin nom Thibaut Courtois loin hliam le zel bok nen khangvel khan
anti buai nge quartum lo nu phei ka chuan I lemons ka thaviau ma se ama an defender te point rin tok na kha atlale zual ni kan ria chu goal khan an chu zui ta bok nen an game karin ain an game kha amu no ma Spain ka karin ai takin an chai theya I an tarma te pon la vering an norle tur Jeremy doku kha intiklai po khan ven uluk ngai la ring kha ania chuan nia an van doen kal tluanga I singhak ti sual ve ngai thei turin goal ni an han chua I semi final han lu chau ta lo uyom khop meya chuan nia han soi tildang han soi kai ve zui taila I Luis de la Fonte khan tingaron soi tak tho ang khan midfielder thiam mai Pedri kha aron lu tir lo te tlat me kha nge ni ngo mak tinaril ru suka lo nei dewa I ani hi Barcelona po ni se ramtan po ni se adam that pho chuan a in hliam nowa adam that pho chuan bultan tu singa na tel char ni zana tukin zinga o Belgium an ma chon chuma bulatan lo kha dam that chunga bulatan lo voi khatna ni senior levela so chuan thiam je ten lang anan ti ra chuan ai oron lut ni Fabian Ruiz kha a khel tha tho khata goal aron thun lawa kha khan I Dilafonte kha akti nge ama kha thatir nen kan ri ama ro chu Pedri omlo wange ni an game ngit thatak Portugal lakan game ngit thatak ten game moi tak ang te kha chu anan khel chuak lo de win kan ri a chuan I Pedri ron lu nu ro kha chuan an game kha angit thaviau ran te po khan ranga in pass vel tlar ma le tlar nung han in zom na te po kha a fu le zual ni in kan ri a chuan I Belgium soita kan khan an defend an midfielder pahni omlo chung bo khan rin ai taken an kel tha an nor kha an lo ver riau zela chuan I soita kangin Yamal kha atira tanga top thleng khan a mu nomin nge a lo tluan chuak zaka ven ngai reng kha da thei mi a lo pani khatin an zui pani ten khatianga ar ven taka ven an zui reng ngai ni wang khan a player puite tan a teammate te tan khan nge mun all a lo siam saka kha po kha aman goal thun lo win assist nei lo ma se khati khopat che tha lo hlau kha team tan tholok viau kan ria chuan amai ro chu Yamal an rin chan chu ta an ring deuh char ha po ha viau in kan ringa amnuwa hun top don nei lampanga Nico Williams aron lut veta he lampanga rin tlak ve lampanga rin tlak zok Nico Williams omnu kha chuan Yamal po khan ha dam ve chuan le lam atang khanan la le zuala semi final a hian Nico Williams hian bul han tan thei phei se chuan France ne line tum dona an mu nom fiu tura kan ngaya chuan Spain in goal an han thuna han chefua soita kan khan Yamal le Pedro Porto ten Paul fu tak in han in pe chuan an cross luta Daniel Mon thatak in a lo sota singha korton lo dang nangin Fabian Ruiz kan nai te tangin ron pen goal goal thun dan boka ain ang dun khop meya chuan Belgium in goal an chuan nu in tanan an kho thara goal an han thun tange tun lai cha thatak world cup cha thatak katal re khan rangzetin an tau goal la kubarsi atau turangai kha rangzetin an tau khala teng khan goal an thun ta Spain hian goal world cup a khel ruk chung goal an chualo zone to ma an lo chuat sang hi somni panian lo chualo ne tu nen khan amai ro chu hun pa ngai bi ka ni chu amai ro chu tuna an game sarina anan ti top sakta Belgium nan ti top sakta ten khan khel cholok nu lampanga in khelan mu nom zuala rin ai takin Belgium kha an tang the Spain in ball chuan changtama anan kat kola ten khan san zong reng nangin ain veng thei viau meya Belgium khan fak oma chuan minute somriat nu lampanga Spain an ti dan pa ngain game rang zok an ron khela ta khan goal kan han mule ta soita kan khan keeper tibot ko to in liama aya United keeper lamen saron luta inglo kubar si pet kha athavia amai ro chu man tum lo khan nem chuak ta se chun a himangem o ti ngai dan kalo ne amai ro chu ahara ball kal dan te kha hara hetia ena chu ti jok son ti ang kha lo ni theilawa
pulpita thu soyang de unia kha ta enang mo tan kha ta changa enang mo tan lo tiang de kha nge singhak phei jon khong ai thlak ti thateu de tam tak nei po ni se vai khatan ti sual sewa gol khan soisial le enge mo che chiat na khan ni je la chon at van doi wang liao liao ati theya chuan Mikel Merino a van nei ni ron her chuak le Portugal laka hun top don haya ron nu ta chakna gola ron thuna chuan Belgium laka minute somriat parukna ron luta minute somriat le pariat na gol ron thun le ngal te ra kha khan I a van nei baka pen sa luta super sapanizia player tha team chakpui theini zia kha ron lan tira chuan kha khan Luis de la Fuente ben an team asik soi thiam zia le ngai tu na sen na sajia te pon lan tir nin kan ria chuan I Belgium chu wana tlomin an World Cup an lo mang tha ve ta Belgium golden generation kan ti zinga mi I Kevin De Bruyne te Romelu Lukaku te I chuan Excel Uisel ti vel te kha tuna chuan an lo her liam ve le don ta I World Cup le chuan golden generation zinga mi chambang om to lowin I generation thar ami te kha in lan to tura ngai ni chuan an cha thazui tura ngai ni chuan Spain po hei an cha tha choviau me ya khel som thum paruk chung I tlom nei lovin an han kal tlong ve le ta I World Cup an champion ani chuan Italy record an pel thei chi adon amai ro chu Italy tuna som thum parukania Italy khawai som thum pasari ni ta France an tum dona France lagan chakani chuan Italy record an an thluk chianga chuan final an lamha chon zuinga final a an chakle chuan record tharnen World Cup champion bok ram le ram in khelna tlom nei lovakal tlong rei ber record thar an siam bokang an tan chon champion a hlule zual hle don in kan ria chuan I champion phu in an khel ka ten an defense te po tha chaklo takalang po ni se an lampanga hian goal shot hei on shot on target an nei lei thilo team tak tak te po hian Belgium po khan an nei tam thilowa cholok ma po khan shot on target an nei ma sakbera goal an thun lau khan ya tiang khan chuan khoi line po defense ani mo midfield ani mo tlan ma ni se an thattok zel an tirin kan ria ni hi chu an lam hunom zui don khapin ka ria ngai nom chin le mai ni e Belgium zu World Cup atangin kan mang tha ve le ta maro chu quarter final thleng then ni a an hello ani ti kha a chiang renga Indon soida gang khanin KDB te Lukaku te chu kan hmu to lo me theni World Cup le Euro le a te chuan heta hian Belgium hian team thara ron in ding dona ta chuan in tun aya an that zok in be sim ke ma hagan soi ma samai nga ta chuan nia Belgium anu yom donin ka ria tu na ha khel to lo tu rangai te po official ta ka soyom lo ma se pathum pali vel han hanom hal ta an kum ngai to in an kum ngai to khan khel le po ni se be sen phato don lo ti kha chiang reng to a uyom dong ka pin ka ria ma ro chu Belgium hianin sang hi som pali chovel som parit World Cup chovela an golden generation ang han nei le tur kha chuanin kum som dang bor vel jun ha le ngai donin ka ria kha tianga champion be sei tur ko player han nei tha tur kha chuanin tuna omsa lano pangsok te an chemi lova chu ti ro le ro chuanin world class tia soi thei Europe club po Champions League champion tumngam anga khel thei hian tamlo em tuna phei chuanin tuna an squad an first 11 a te phei kha chuanin Courtois ti lo kha chu Real Madrid ta khel ta ni po KDB te po Napoli a ten hanin son ve to ta kang ho ti lo kha chu Trossard ani le deuh mai aba kha chu tun season a phei kha chuanin champion no moi han choi zinga tel lo khan tamani alien thama an pia soya chon doku om le a Manchester City ta na khel ani boka ti lo wa kha chuanin an tam lo em ya club lian zo kina an rin role player kha an mamo katia ke chuanin an defender te po Belgian Pro League ka khel an tamai ta tun ma in kop thin Vertonghen te company ti te ho ang kha an la tluk lo ka tia khatiang nei le tun kha chuanin kum som don hi chu an nga angai ka ringa chu ti ro le ro chona ai pona ma mai thei boka a hriat lova player tharanon langsar chhozel bok nen tin an upalam pangjok te po hianin an ken thiam ve deuh anga in ka hria thut ma sak zok khang ka soi to Lukaku ang deuh hi an ni ve deuh te ngai ka hria first 11 chan lowe mo po han lungoi lo mai lowa no pangjok te coach plan ring ngama no pangjok te han ken thiam kha apoi mo in ka hria tin ka soi pen le zo du pakha chu Belgium kha an game
an thak ta hlok me Spain na ka hanin USA la ka ha chuanin long ball khan penasa a ball han vor kha he ta keeper atanga ni mo an back pass a vor chu kan mo midfielder te pon an tina sa ma ro chu ni zana kha chuanin an khalna sa khop mai an game po ha rang khop mai doku pe ka chu line up aron chu kha chuanin right wing atlan turang deuh khana ron ama ro chuanin khel tak tak a chun left lama hana ron tlana alaya te khallu ta khating khania ball han khoi vel po moi thei khop mai ama ro chu an ground ball lama han ti kha an tina sama mai mo kha ti chan chu first half top dona Charles de Catalare na doku an pass fu lo te kha a vor pa ngain han vor zok ta mai se ground ball a pelo khanin defender vor kan khanin keeper nen chewain ma chon thei tura ball pek thei te khang a ground ball lama han an ril run pele na sama mai mo chu ka tia second half a kha chonin tlem chonin an zia da wa kha tinga game rang lu tukle ball han khalna satvel kha chu a om talu tuklo ama ro chu van doi zo kan tanga nia khai khom na nang deuh chonin Belgium chu World Cup dot le a chonin ramlian anga chiar thei tho chun lani ka ringa ama ro chu tu nang tho hian enge ramlian tia chiar tho si ma se be sei san lu tuk tur chi lawa jong kala dang World Cup dot le a chun ni tun chuma po hian hei kan ria Lukaku kum somthum pathum mi lo ni to I Napoli a chu tengin a cha thalu tuklo khelna chuan World Cup a po an mangrim lu tuk to lowa hun top don nai lampanga ron luta athar nei na le ton siat nge nei na che ange an apaliana nokshim shima kha mi chau to lampanga nan chor tang kai hun top don lampanga ron lut zau zau ni me ya I kum somthum le pariat kum somthum le pasari velbor ani don World Cup le chuan akum chu tengin hei tuna Cristiano Ronaldo te Lionel Messi te Luka Modric te tiangkum angvel bor kha ani dona ama ro chu athiam na le tuna a team ta na poimo na en chuan lak tak to lo turang nga yani tuna din mun nen chuan Kevin De Bruyne kum som thum panga lo ni to ni phei chu atla niam veu to timeng ama hi chu tunma midfielder thaber munom em khani ama ro chu tunma kha phak ta lo hle ti game atang ponan shiata Benson da te tin han thlak zau zau te ponan nei to tiang khan ani po ani page upale zwalta chorlut tukla kha ani to don loinan langa singak bi khi chu tle minan chorrei thei dewa thibot kor to hi chu kum som thum pa riat vel ani dona World Cup le chuan du chon la chor thenga ama ro chu a tuan chu fum ve to vel tura kan nga ya wazin ho ka kum som li ni kala cha thavia fakuma ai kor to hi la langzui ni chuan chu tiang chu ani deuh mei tura kan nga ya chuan uiselte pei chu tun chuma po an chor mang lo I chor zeu khan an nia I World Cup le chuan poimo na tutuk nei thei to lo tura khan kan ngain cho san hian po kan ring to chuan I yuri element te po an lo ol thalam ve trap to ni po upa ve tan to ani hi World Cup le khelani pon ala chor tlak to khat veu tura ngai chu ni nangin atron te po lo fum ve to deu tura kan nga ya chuan nia hei Jeremy doku te an ron chor chuaka tin Catalare te pom kum som ni le pangami vel an lo ni ta an fang lai tak World Cup le chon an mang do na an la poimo veu tura kan ngai chuan an tun ni zanan singak an che sualta la men te po World Cup le chuan in nga na tlak kin an ron puitling to tura kan ngai team thapa ngai tak chu an ron indin tharle tura chon kan ngai amai ro chu tu nanga ming langsar ero hi chu nei turin an bei vele deu an nga vele deu tur ngai tura chon kan ngai deu Belgium anu ya don khop maya mamara chu France le Spain semi final kha mi zong zong ina kan mu chak ti mayang ani nga hlel om khop maya mara chu kan la da thanga tun tu ma chuanin ka le lama soina hun la om don tho wangin kha chu kan da tharinga nimina khanin ni zani khel tur kha ka chhutpui ti han ringa pu ma hian 2-0 ti dingan 1-0 ti an ring diklaw ve ya zani ni khel tur hi chu an ring dik to be siang chuan zani in khelam kan hoinga ti khan du tok ta phut mai la ni zanin khel kha chu hei zani da Norway le England fans nei cha mai bo ruak po tam reels vel ha po enter ti sang tam khop maya ange field chung an lu ma ho pen bo ruak hi atam mani he da hani ange le Norway le England in khel tur hi zau da win han soi nga pop mai te o kan soi ma samai do na mi ma hian nia
mu nom donin ka ria ming aram in tum tur en ringot pon round of 16 na Portugal le final ni si lawa jon round of 16 na Portugal le Spain ti lawa jon mi pui ngai vendor pol ni tura gan ngaya anin khel tur ya than chu England te chu kan en tlang puya mizo chu na begin Premier League English Premier League kan en na sa chu wang jon England chan te po hi kan tam thina amara chu Norway kum enge moza nuwa World Cup ron khel tur an no nia tin chu ba ka kumin World Cup ti hlutu te zinga mi han nia Norway chu an fans te po han en hianin anin au phur dan te no Viking ho long in kar dan ti te han tinasa in ti phur an thiam tin chu ba ka halen aron lar thar khop maya abikin in khel ron en thar ti mayang World Cup wanga in khel ron en ten an lom hle maya social media sang sang a lara ni phei chu hei hian in khel chu en ati cha komin ka ria ne England bi ka han kan lut masanga England hi quarter final a thiam pariat jinga tel tur hianin enge klukle dinan form ani deuh ber maya group stage atanga kan en joinin an match ma sabera Croatia 4-2 in an hneya an khel thakop mayang game pom hunama amaro chu enge tlak cham an nei ti hriata enge chiat na lai soi tur kha chu om ve zela du thu sam lo lai deuh an defense kha han soi sel deuh ber chu ni amaro chu an game a thata wang khanin soi zui lu tu khani lowa amaro chu a match dot le chi a gana goal lovina hanin ne tok puya soi selang kai tana Thomas Tuchel an coach player a ko dana tang ringot po soi sela kaina satto lai khanin an result a thatlo wang khan soi selan na sale zuala last match a timayang Panama kha an hneya knockout stage an han lut khania round of 32 a khanin 2-1 in an han chaklea khata po khanin Baysen phalo le pek khop mea an defense box khi soi angai thina Reece James first 11 tura an ko kha a in hliam le ta si bok nen lo thei lovin jet Spence samhan angai Spence kha ni a thatok lo ti mu thei nom renga a game en chuanin attack lama ni se atlan chu tlan chak te me umai maro chu tharuma nga tok lowa defense lama tang turin attack lama englo tu han pui turin IQ a thatok lo boka tin chu baka ball pe da thiam lu tuk lo boka min Alexander Arnold ta ko lo te khan han dem le ta an han dem thar le ta tu na po a om vio reng boka a khel dan en chon tin Harry Maguire ten ko lawa chu aya ko John Stones le Esri Konsa ten nia Esri Konsa gana laka chehlo om khop maya a thlak takin ti mayang tekel ten neya penalty choi lawan an golan chu lo te kha an van nei jok hiala England phei kha chu soi sela na sa em veilam pang chu an thapa ngai lu tuka Nico O'Reilly le Mark Gahey no ma first 11 nget ang dewa ngai thenia Mark Gahey ko pui tur hi zaina chunin John Stones ani kan ring dewa achan chu konsa hi Aston Villa ta na khela Europa League te po choya thapa ngai viwa amaro chu borok sang atan chon John Stones si arin nom deuh kan ringa amaro chu ti ro lo chon Mark Gahey a in hliam thu aron omle me ka tun haya zanina bulatan theido nem ti te po mi pui ti berani to tu na chuanin line up a chhuam ma chu hriat theilawa amaro chu Esri Consale John Stones anin kop dona hei hi enge rin hlel na ne na kan en tur ti mayang han khel to dan en chuan John Stones po tun season a City ta na khel tam lo lu tuk mai khania ani first 11 a chang dona abula Esri Consan ding dona right back a hian ni Reece James ron kirle to done ti kha omboka amaro chu ni po hi first 11 a chang kherlo mai theya an defense hi mucha kom to katia kipara Jordan Pickford an rin role le tur ani don boka tin midfield hi chun thatho khat viawa Declan Rice a oma Jude Bellingham an chang thei khop maya in nga na tlak an ni zian pho langa tin an forward la ni se Harry Kane a hawin Bukayo Saka te Marcus Rashford Anthony Gordon an tha back maya an defense tak kha mi pui soi se lai chu nia tin baka England hi an media te an chaklu ta hian in pressure an nga thina chu tak chu tun hnaya chachin nga tak tho Haaland hian fiam thu thona nan ron manga pressure rom thei angang chu pero te kha tia Haaland a ber hi pressure nei lo tumlu tu ka khel thina nia kan thau nga tin chu baka England an ni me wan tlang mai dona lom ti ang zong khanin fiam thu ti tak deuh khanin England laka pressure pe kha lo tuma tin chu baka chuanin anin khel ma sak zoka Haaland hi chu a tong tam ve shum shima fiam thu ti tak deuh hian in Brazil ten tung han friends te po khan kan chak lo wangan ni an chak zo wangan tha zo ko lom tiang zong khanin a soi ji maya amaro chun chak zel zok mai le hala friends laka alut lawa an chak lawa kha chu thu shan ni ta se hei taki mu cha kom toin ka ria England chu an thate me mai champion rin kai ber pon ni an forward and midfield and in amaro chu defense Thomas Tuchel player a ko sualna ti mayang side back a ko nem tok lawa
tin ni chin hang ka soi maya kun sa red card a hmuwa match ni chung an hrem dona round of 16 a red card hmu kha an chak ani pon semi final ala khel thei don lova final an lut ani lo chon in khel thei to don lova ni phei chu chu wang chon in defense chu tunan ne yari hi jon a limit ang reng khop mai in hliam mo card mu hlo om an ni jon declan rice te po hi an polet le mai angai donin ka hria tuna ri jon defense a pan ri khop mai chu tak chu ati hmu nom tu tur ning ka hria Norway lam an forward lam anin nga na ber lo ni ve thung bok ne khanin England defense pan le Norway that na lai ta khanin sutur kha a hmu nom tur chu ning ka hria Haaland a oma an forward a la ya ron tlan le karinga sorlot nen hen nia World Cup tran ma po khan karin dan chon Alexander Sorlot Haaland nang maya palien kha chak box si kha oma anin kop kan rin lai khanin an coach yen kop tir mi lo maya Antonio Nusa nen hen right wing le left wing a da ta po khanin paper ang maya paper a alan nang mai kha ani kan la ring lo sewa kai chuanin Sorlot kha dinglam atang heta left lama ron tlan ala ya ron tlan lu ta veila matanga cross ball pe turang deuh hang kan ngaya amaro chu po chu ni chuang mi lo maya Brazil la ka khanin Brazil kan soi thina an defense kan pan em mai an ni po side be ka bikin kami kha man tang ka yan tumani Sorlot te po kha la ya lut mi lo khanin touchline bul na ya hanan om de ngar me Nusa nen khanin ball kha ti khanin Haaland ta nemo a space zong khanin an ti ta thin khani chu zaina po England la ka hen an ron ti karin dan deuh ania England kan hria Nico O'Reilly chu a thakop maya ma se right lama Spence sanom bok nen khanin Spence lam hi an norna tur chu nin ka hria tin chu ba ka no hrithiam lo kula Odegaard an la om boka Odegaard midfield atangin aron nor tu tur ani boka tin chu ba ka Sander Barch le Bark an nom boka enge Brazil laka Casemiro ti te ho laka enge dominate theizok in khel thunun theizok khania Barch le Sander Bark te Odegaard an la om bok nen khanin chu midfield po hi an chelu tuk big lova chu ti role ro chon England an tum to dona England po midfield Bellingham Declan Rice te ho an han om don ania khang ho laka chungnung tur kha choni na ma yan tran fe chungai donin ka sheboka defense an pan boka Norway an game khel to zong a goal an da chu ve kan ti to ha chu wan choni an ni po an defender rin role an nei lang server po Brentford defender Christopher Ayer khania ani phei kha chu Brazil laka penalty choi tu kha an la ni zui boka kha wang khanin an film khur le zo langai dona amaro chu apum pui han thlir chuanin in khel ngai event lo tak tur ning ka sheboka kan soi kai du pakha chu Norway tan tun tam khop me Mizoram po jersey dor sang in Norway jersey han la ve zo ngal deuh du me ma ni po khanin chu Norway hi England chau hi Mizo in kan tan big don lawa Norway tan tu khan om tam to don boka chu choi zain chu bo ruak om don in ka shin khel ma ho tang to po hian puman soim hain zainan khelna mun turin kan soi ve le shim shimanga kan ta chuan zing ani tong chu zing dar ni le chan via Miami Stadium Hard Rock Stadium Florida USA an khel don ati chuan half time show om don ani zaina hian hein an chul la hian in British pop star lar MMA Ellie Goulding aron che dona FIFA World Cup chanchina mid tournament knockout match Super Bowl style half time show avoid khatna an nei na tur ani he bawra ka king ha khop maya avoid khatna ta nin half time ba show mu nom tak mai kan thir hau thei dona ni ti kha be bong ha ron soi ve le shim shima chuan puma pon aron soinga a player mal khai angten tunge thajok ti lai angte mo kharon soi tel ngala yeah Norway ile England in khel tu ri in khelen cha khom tak nin kan ria in tum tok feu tu ra po kan nga ya borok pon nei lian dun khop maya dingaron soin khan Mizoram po tan tu an nei thanen ron la fen sanga pha khop mai tan tu nei tam thar khop mai a big kin Norway tan tu ron pung hloya halan pe chu khovelin ai an lom thar le zo la te me yang he mol mang te oman han nui vur te hi a style ve pakhatani mi puya hi na pakhatani an nui vura I pressure nei om lo takin ha dam mel takin anuma amai ro chu del tu chu nei ve tho chu rin ma chu ti chung chuan tianga alang te hi khovelin an lom thar ria wa tin in khel en ngai lo ka shet kan chian te ho hei ikolesa zirti tu te pon an a chil thar khop mai chu chon bo ro kan nei len zia kha ashiatin kan ria chuan nia soita kan khan an khel hi mu nom dona thildang kan soi ka an nge players te le tiangvel kan lu chil ma tak takin an kalkong le an lo in tum to dan te pokhan soi ve le shim mila thain kan ria England an soi ma sataila I be sei ai thain bulan tran han ti tiang Croatia
4-2 in an ne ngala chuan Ghana doi thiam in an doya an in ne goal lo in ne to ka hurricane an tun in ilna kalme ka goal a thun lo chun te po nia chuan Panama 2-0 in an ne a champion chungin group stage an paltlanga chumin last 32 a TR Congo anan machona 2-1 in ne nan changa sian an purma sajeta hurricane thiam zia le striker thani zia aron lan tira goal ro pui pahni mangin kein goal ro pui pahni mangin ne nan han changzui le Mexico athleng tu laka an chaklo me anga tin ni pui tam tak chuan khovel football ngai na tu tam tak chuan England klak me ringin an ena amai ro chu goal thum man han thuna tingkhan mitla takin han anin lan an che thakop me ne nan ron chang ve le chuan Norway ne na in tum don ta ni an khel mu nom takan ni kan ringa last quarter final an lu thleng hian goal som pakhat an thuna goal li an cho ve to thunga chuan Norway hian bulan tan tha Iraq 4-1 in an han ne chuan Senegal 4-3-2 in an han ne boka France laka chuan chaklo tumin an han in lana chuan an chaklo ta renga goal po an han chu aloya 4-1 in an chaklowa Ivory Coast 2-1 in an han ne lia chuan team lian World Cup champion gun ber Brazil laka chakphu takin anin lana an chakta renga 2-1 in ne na an changa halan goal ni mangin ta khan halan milom ange khan goal te khan celebrate thadu lo velan ho kal ngula nungmi ten a player puiten pu a tiang vel kan chuan nia ani hian goal an la chu ve kan tlar nu pui tok lo ti hriata goal som pani an thun to lain goal kual loi an chu to hei England hian forward an nei thakop me tarman nei thakop me a hurricane oma Jude Bellingham number 10 an numanga chuan Saka te Gordon te an cherangin an thalom ro pui me sia an ngai tum thei viau don in kan ria chuan Vikings le Knight in dona turan ni ani don an ni hi an chuan an ni hi voice som pani an lo in tum to England in voice sari ne nan chang to Norway hian voi ni cheu ne nan la chang voi thum dang hin ne tok to nia chuan tun chum Norway le England in khel tur ngai vena lo le zona pakhat chu striker tha pani number 9 position atlan pani ni tunlaya striker rang tak po athazual angai hurricane le halan tein elna turan nia halan in khel voi khat ama chon lowa France laka Ireland lowa voi li ama chon to chuti chungchuan goal sari thunin I golden boot dong theizinga alang sa pol ala ni chon hurricane ron lang le tanin game nga ala khel veka goal sari goal ruk an thun to a Norway laka goal athuna goal ni te mo thun chuan goal ni thun chuan Mbappe le Messi le pelin pakwa goal kuan neinga golden boot dong thei turin an mang halan po chu tiang bok chuan goal khate mo goal ni thuni mo chuan anni pahni hi tu zok nge che thang tu zok in nge goal thu nang tika khovel mu chak tur chu nin kan ria mu chak om khop meya halan hian hun tha nei phot chuan a hla lo viau tura chun kan nga ya chuan ani hian Manchester City ta na akhel pui ho ma chon thina hun rem chang aneya ama chon ngei don pon in langa a hre chiang don sia tin akhel pui ten an hre chiang don box sia a theina an hre chiang don box sia tu zok nge hlau zo kang tu zok nge zam ru zo kang ti hria cha kom khop meya halan ven hupur om zian hrianga ma gai te Johnston te Nico O'Reilly te teng ho in tlar tur khan tur an lau thong ve dep chuan kan ring halan an tum dona chuan ka mu chak le pakha chu che Arsenal ta na midfielder poimo pahni alaya inkop hi Odegaard le Declan Rice te hanin tum don boka anen ma chon thei don boka amai ro chu Declan Rice le Reece James le ima ke hi te kha liam wangin training te hanan nei thei lo ren ron amai ro chu tun Norway ma chon ma training nun hung bera kha chuan anan training vele thei ta in lan ve ta amai ro chu game poimo chornga man ni ngem ti ero chu la hriat lowa chornga man ni chuan an thadani nan lan thei don amai ro chu chornga man ni lo ni ero chuan ni an ko hok don thunga Norway tan chon thil lo mom takani kan ringa in khel poimo taka anni Norway in
England in Declan Rice le Reece James le ma ke hi ten chor theilo ni chon Norway chon tlang theina hun rem chang thazo kan nei tur kan nga ya chuan nia I an forward te hi Norway po hi ni se an that ven an that na line in kan ria halan na uma chuan sorlot lo boka Atletico Maritan chuan I nusa alo boka EPL la khel tiang khan an ni hi an forward an that na line ni ama ro chu defense ro chu an pan na line vele thungta chulai chu an ngai tu om na lai tu ni ta ni china kan soyang khan saka ball thiam I an ti zeu sa chak vut ni lo ma se ball thiam le hun poiman che thatri a tiang khan oma chuan Anthony Gordon Barcelona in an lak thar an che tha boka assistant nia tiang khan inglo an nits nung bera po khan Mexico la ka po khan che tha deuh ber pol khan nia chuan I Bellingham theina sanji kan thre chiang to hat trick asiam ngei to ni moti lai khan hurricane ka penalty an pet ta soka tiam khop khan an ni chuan an midfielder po Declan Rice oma chuan Elliot Anderson ten an chacha bokan defense nu lo soi kan soinual to tiang khan nia an munom fiel tura kan nga ya halan nge hurricane ti kha an khalkha ka incha khomning ka sia in so dan manga chuanin tlar malam chu an siam tok ve amar zu tlar hnunga du tu samin an thalo ve ni chutira chalo ve ni kha kan mu ha ni borak thil hi atam khom maya halan le Bellingham te kha lawin nei tir le der to reza te kha na law lam tun tir le to chan England he dianin World Cup bi ka quarter final an lu ve som pakhat na ni ta tro Norway hian an thlen san ber tu malani lo mo quarter final he an voi khat lu na ning ka sia o so lo chuan nia I sa kha zako som ko pariat khan khel nu nung ber ni ta World Cup ta khan tunan an player poimo halante orga ten la piang lo yeah ole a ngal hel om to a phu en chak oma zawang zanin tunge chak jok tura in rin le Norway ka ring ke chok ge chu England thau ka chak tu ra chung gela ring zok chau ne do thu sama zanin in ne tok se extra time te khel se tro per ti mang ten hanin tum se to ki Argentina in khel kha kan ngak rei lo mai do na do thu sama san Norway ka ring zok nangin Vikings sidan an soidan chuan English thi sen hian ngam beren tia English hian an ngam thei ber Vikings ting lampang hi chumi ni wang chuan hlauna an nei lo ngal phot don na hei thin lunga tanga thi sen atanga hlauna le hlau lo zong hiom ve ni ngam riau hiom ve chu wang chuan irin a in England hi khel thain base lo deu result 2-1 hey goal ni margin te po om ve no thei tho ni tiang khan England po an that zia kan ria ma ro chu quarter final hi paltlang an har sat thina quarter finalist ti de hlegan thina ka voi som pakhat an lu to an lu na nia sangka zako som ruk paru khan champion nu nung ber ni chu arei to fiawa ti chumi nu anan semi final an lut vele no la ni chon sang ni som paria ta khan semi final chon lu ta ma ro chu an tlat zuita chuan pathum nai chuna khan Belgium Golden Generation kan nei lo zuilia kha khan thlen san deu chu ni meya quarter finalist ti deu thil ni an pal tlang no la ni chuan Argentina mo Switzerland mo tum dona final lu theina hun thate pon nei ka sia nge nga soi photo china foreign coach hian World Cup hian in an team tu ma na champion pui ngai lo kan tia Thomas Tuchel ha da champion pui thei do nem khovel ngai chan ani a Norway le England in khel tur zing dar ni le chan ve nga hlel om to a kan du to le photanga ti khan khami bi kha chu Argentina le Switzerland zing dar ru le chan ve a nin tum ve le don thunga enge le player en hianin Argentina hi chu chak jok tura rin kai hi ani deu a amara chu engpot football a thleng the kan shatin in khel masala ma de po kan lo sei to kan mu to Argentina kha hei van ne ron chak chok chok ka chum ni lai kan nei ni khata han zan ni na hi chuanin anon khatiang to lo khan ne tak me chakna ne na non chanin ring nge Switzerland he chuti mai nan tlom don lawi inti dinga soiba samai sei ma samai nge Argentina kha chu ma hen sei chak zok de ga ringa kan khek zok nga nia Argentina chu World Cup tan ma ka chuanin anu nung zok World Cup nung zok kan che da kha chu an phak to lo kha rin na deu kha om thina mi tam tak tan po achan chu an lo champion to tu kum hi chu
trong lúc tục lovin ang khelanga chaklo po poi ti lovin ti te kha soido ama ro chu ani lova ani lo je chu an match hnung bera hanin a chingin ka ria Egypt ne na anin tum khanin nia Messi la khel tha thei kho maya anin nga na berala nia Argentina tan thren khat pe chunin World Cup dot le te pe chu tuna ak fit dana khel dan en chun la khel thei mai lo mo ti te thleng khan an soya ama ro chu kha chu a hriat lewa kum som thum pakua hani towa kum som li le ti hnuwa han la khel chu har sa ve to view mai theya ama ro chu tuna ri chun Messi a tha khop maya a teammate ten an da ol thiama ball hi a chu zen lawa a tei ruk ruka ma hana hoi kol ama ro chu ball a chan chuna goal hlo om lawa a chu ngai meu lawa tin kha fiam thu dewin an so Egypt lagan a pet goal phege chu ama cross ball bok kha ma hana fa pet goal kha nia kha tiang vel kha nia tin chu ba ka an player te po chu tianga langsar chu tam tho ma se a langsar lo ho po hin tang thei vek maya enge team game khel thin dik tak an ning ka sheboka tin an coach Scaloni ya a tha ka ti boka ani phei chu a tan zia hria tan in khel hnung ber hana mit tui khan dang zo lawa an han chak nu te phei ka chuanin Argentina hinia defense ya pande ulek tian soina thin ania ni po ha player langsar han om chung khan an defense Lisandro Martinez le Romero an han oma Tottenham Hotspur defender kha Christian Romero an han oma golan chuan sa mama tolma an tolma mama thin ti te hiomania adik reng boka golan mamo lo lai puwa lo va tolma deuh thin te khan lo ni ve boka dinglam le veilama taklif fiko le Molina ten han oma player chia chu ni mi lo ma sela Lisandro Martinez ten ena hanin kopa tarmanor reng ani kha chuanin defense lam han phui kha chu angai na om vak lo deuh thina chu an enge anin siam that ngai na lai ka ti ve dewa midfield Rodrigo de Paul ten la oma chuanin chu ba ka chuanin Enzo Fernandez la thavio boka an thapa ngai khop maya chu ti rol ro chon Messi ko pui tur Egypt laka an englo kha an line up ang deuh khan la khel tir tho atum ni na rin Scaloni hian chu tiang ani chon Alvarez an first 11 a chan karing dewa Messi ne na in thlop deuh tur khan chu ti rol ro chon Alvarez ha base yala phalo deuh ka te World Cup hnung bera a pet goal hnem te han ngai tu kha chuanin chu ting po chu lo ni ta te reng se a thlak turin Martinez ala oma Lautaro Martinez te an la tha thokhat view chung ka hria chu ti role ro chon Egypt laka game han thlak a ngai deuh laia Messi an han thlak ang te po kha angai le mai thein ka hria Switzerland an langsar lu tuk lo na an game a moi thei khop maya ama ro chu ni Switzerland hi hliamina ti boina sa emema an player thaber anga ngai thei tun kum World Cup a chon Johan Manzambi kha an khel thei lawa round of 16 a han lut ngei tur angai kha a khu pati hliama warm up na khan chu zani na po an khel thei don nge don lo hi ala chiang thei lawa goal thum ma khung towa tuna Newcastle in la kan tum me ka Manzambi phei chu khatianga khel thei lawa ni chonin Switzerland tan chonin tanangai le na sa zual donin ka hria Granit Xhaka lo omboka Xhaka hi chu player tlan tam tak chu ni to lo ma se ala khel tha em a passing ala tha line breaking pass hi voi som nga ne anga bera chu anin nga na tur ni bokin ka hria tin Switzerland tan chance om lo top ani big lova an striker lama kan en chun Bril Embolo halo ma amaro chu Embolo po hi tharum nga le tlan chaka soi thin ni ma se an mes hnung bera hanin an opponent te an king puite box chunga han voi khat cho ball ha khoya a in siam thatangai na sa donin ka hria chu tiang Embolo ba ka chuanin Endoye omboka Nottingham Forest striker chun nawa Okafor ten la nei boka amaro chu Endoye po kha chance nga ber khanian match hnung bera hanin Colombia ne tum khan keeper tan har sat na kha siam thei mang tat lo maya tin chu ba ka a goal shot po kha keeper tan safe ngom tok ani thei zel maya chance nei chuna hanin ani po a finishing lama ma son de ngai donin ka hria chance nei chunte pet goal thei turin ti mayang Haaland de wache turin ti mayang ma Haaland po kan soile joinga game tuanin nge gameplay vela mu turom manglo me ma ro chu chance nei chuna hla lo pet goal zel the kha tiang khan mamo ve donin ka hria Switzerland po hianin counter attack in na na turning ka sheboka Bril Embolo auma Okafor te an che thatangai donin ka hria tin chu ba ka an defense lama Akanji ten oma Manchester City ta na khel thin tin chu ba ka a kopui turin nge Denis Zakaria defense le midfield pui tha mai thin kha oma Chelsea tan po lo khel to ni an ni te po kha Argentina me wan tum to dona ma ai than khel vek chu ngai donin ka hria keeper ai ro chonin hlo thona tur om lo Gregor Kobel an han neya Borussia Dortmund keeper kha ani kha
Colombia laka po an chakna chan ber pakhat kha an lo ni boka tin Ricardo Rodriguez om boka ni po kum upato a World Cup hunung ber te po ni mai thei to a chak lo kha du don bikin karing lawani po Switzerland hi manzambi om lo ma se chang takan khel chonin zoom chi an ni in ka hrelawa amaro chu keima bi ga chuanin Messi om na hani miawa Argentina hei korkaron hak wang po ni lovin an chak chu ka ring deuh an lama ha chung kala on deuh zainan khel na mun tur hi Kansas City Stadium mai sorry USA ani dona an lo in tum to na en khanin Argentina khan he na khan na chang ve ka Switzerland khan he na khan na chang mang lawa khang te kha Switzerland han voing zange quarter final an lu to ti te po thleng khan puma hian zau de le kha min han shile se ni record lampang a she thei boga ni e khami soi ma kan Argentina hi I chung lam pokian chapo hi hlaunin ka ria tlom taka umatia in pa noi taka uma champion thosi angvel tur khan duang mi cho ti thei turin anuma I kapo varde laka ten khan der thong takin chapo tur in chuang tur ommi loin an chak trok troka chumi nuwa I Egypt lakan ne ngei turanga Egypt laka khan Sydney lai han phur masa chumin chuan anan su zowa man an shuai let le an han chak le nol khania an khel chodan en chuan chak trok I trok nun khania nga in chapo tur ommi alo tlom ra yakal tur khania chuan hei an kalkong en hian an ni chun fa nei ni hi du sakbi kan ni hi ti te po kha soi kha tam china soi om ve reng te po ni na la yam achan chu quarter finalist en hian I Switzerland ba ka tum cha kom tur hin big lo an ti ni I thang don taila quarter final lu zinga hian kan tum pui tur thang don taila Switzerland hi kan thang fik ang ti tur khopin an ni hi tum hu pur om lo anga yan nia amai ro chu in khela nia World Cup kalme ka po asiat ve ka chet sual thei ni ziale anin ne tok zia chu tiang khan ania chuan nia anan in tum do na I Switzerland nen hian voili kha anin tum ve to ma ro chu Argentina in voi thum ne nan chang voi khat dangai ne to ka Switzerland hi ka shiat sualo chon sang khat zakwa somnga le pali nulam panga quarter final an lut le lo atun hi quarter final an lu le na ma saber nin ka shia soi sual pal lo me thia ma kha chuan I indel na te po khan han thlenga anan che tha ama ro chu I an la champion big chuang lo ka tiang kha an nia I soita kangin Argentina hi ainin nga na chu Lionel Messi tho ania ani hi tun tournament na inel na nei me ka po cha thaber ani ama ro chu penalty voi ni a thel to la thel zone ve a hi chu ain khak dang lam de penalty mu ni pon Alvarez a luta ni chuan Alvarez emo Martinez a luta ni pon Martinez emo han petir se chuan tan po thazok ngem o ti ngai dan te kan neya nia Messi hi player ro pui min an ngai na em chu I amma ma khuwa chu ngar ngai lo ani na la hi nia penalty hi ama pet thei reng tu pet turat ruat lok ani chungin voisom thum vel zathi midanga petir to ni Argentina nge ya po hian I ama anga senior tho chol to me tur Otamendi defender te kha rin lo lut tu khan ama pon Otamendi khan ring me lo penalty petur khan he ta an goal bula om kha anwa ko phia anwa a petir ani khatiang khan chon Julian Lautaro Martinez ngei po goal thun lama har satna an tua tiang lo khan penalty kha an petir khang te kan in rin tok na an nei tir chuan I game ti try an players te an team chung bo ruak te khan siam thachina chuan an coach Scaloni nen po hian kum an wang lai chunang lo ma se rei lo te kha chuan an khel tlang mana khamini wang khan an coach Scaloni po hian angai sang a du ema a khel reng hian hei a goal thun le Messi che that de hu chon omhuna hian ati hluai lo nang Scaloni hi anuk hi lo ul deuh chen ting khan Messi chu lompui le zoltin Messi hi pa ang takin an team hian an NTM hi tuna pon bo ruak that em na ni Messi tan khelan poiti lawa ramtan tho ni zel wangin chuan Argentina ramtan an dang lambi ke na chu club tan an che that lo lai pon ramtan hi chuan thei to pan chuan theina sang baran hlana nunna thap deuh khopin an kel thina nen tia chuan hei an game en shim hian tlom an tum ngai lo renga
in chak lo chuan kan ka plum ve kang chau lo ti lo om ta se chumi ka lum ve khlau lut tuk thei top chuat tang ang reng an nian ki an kheli chu tiang company wang chuan nian hara chuan niam player pon nei cha mai ro chu goal an chu thei khop me hei an defense line hi phui lo hi Egypt po khan an chiang an tlan chak tok lova an phui lo ba ka an pum ro lian tok lo bok nen kami wang khan a thei tura kan ngai amai ro chu an player en chuan Argentina chu thazo kan la ni tho ko fel Messi nei ba ka Lautaro Martinez te numa Julian Alvarez te numa tin defense apo Lisandro Martinez te tiang khan in ko fu tak Romero te an loma Medina al ron le thei to doni na langa chuan Molina nom boka midfield apo Chelsea Real Madrid te point la tuman han hel te Enzo Fernandez te numa Liverpool tan tangkai McAllister te tiang khan De Paul te an claim in an nge woi thave deu to ma se ram tan chuan an woi tha ni ti kha ala lang chuang lo thei top tak set in an chuwa chumi ni wang chuan an game ala tha ma amai ro chu ka ngai ti tha lo deuh thin le ka nge ka rin hlel an mania ka du khop lo thin chu Messi chet lo chuan an nil deuh thup thin hi pui tu na chuan nge apui ka ti me ang an ngai tuam team dang laka pon ngai tuam go tia tu na Messi goal ria ta thun to goal thum dang chian la thuna nian teamin Lautaro Martinez an penalty paid goal chuan Rizal so khan free kick moi de paid goal Lisandro Martinez an paid goal bo chu lo chu goal dang kha an la nei vak that lo me Messi chan sok thei deu tu Messi nil chuan kham Egypt laka po khan Messi kha penalty chel nu kha chon nual ba ka an nual ve bok nen tangkai lo deuh khan ti me yang langsa lu tuk lo khan a lai khan ma amai ro chu a nual in six so ya a si raum nu kharon aron che tha roin recover le khani me ta kha tiang te kha manager coach fing nei lo se nil tlang a tlamei tur an nia kha tiang ang kha thleng thei ni wangin an ngai tu om ka tia amai ro chu Switzerland nen hian han end point Argentina chak tur rin kai chu ni nangin ama ang tho kan hlau thon om deuh til thleng ve thei hlau thon om deuh ba ka Switzerland po hin le thal ve thei no chun tho in ka sia yeah chak tur he chiang chuang mi a lo nia champion lai ni wanga chak tur han ta ngam kha ni chang lo chu ti ro le ro chuanin chak chu kan ring jok fur tho ome hei Switzerland po hi chan tu hi an nga ve khop me a chan chu mi tam jok te hi khoira ma nge jin chak ti la Switzerland mu chak ki kan di deuh fura ram nuam ram moi mai an ne ya ai pon chu ni ta sela top lam kan hnaya ang formation nge aron manin rin sa ina hian Switzerland le Argentina hian angai ang haron manin ring nge ron ni thak kwal vein ring le chuan chak tu rin jok te po han sei be le reng una kan soi ma sale menga Argentina hanian ching han ka soi zo ya Egypt laka an formation kha man non le ha ring noma Messi bok khan main le tu ber khan yanga ki para chuan in khoi che thiang lawania Emiliano Martinez so manga Tagliafico ombokanga left back a henama ro chu Tagliafico po hi first rank kha ani big lovani po Facundo Medina nen hanin lu chok deuh thina right back a ro chen Molina oma Halaya Romero le Lisandro Martinez ten hanoma midfield a khan McAllister Rodrigo De Paul le Enzo Fernandez te khan hanoma Messi kha ama ro chu an thak kul ve deuh renga khelna po hi achang le dingla mate an han son le nong dok thina hei formation a kan alan angot anga hin khel chi hin an han khel hi danglam ta thina abaka Messi phei chu free roll han chang le top tur khania tin chu baka Leandro Paredes le Almada ten loma an pathum jinga han thak ngai lo on po ni se an thathu khat viewing ka ria Paredes phei chu Egypt laka an goal chhualo chan pakhat khan in ka boka na khel thakop me tin forward lampon ngai tu om lova Alvarez om bokanga Messi an nom bok nen din substitute Nico Gonzalez tlan chak tak mai oma Giuliano Simeone ten la om boka khel mang lo ho poi thatak tak an oma Argentina hi chu tiang chuan in rem ka ring dewa Switzerland ro chu nichina ka soi tuang tho khanin manzambi ti lo khachun khel thei deuh vek dona an match kal tung lai ti mai an phur wang lai nia niching khan an soi mai dewin ka rian 1954 nu an quarter final lu le na ma saber ani kum som sari chuang ania an voi thum lu na ani boka chu
nge Argentina ne thei ni phei chuanin an kum khosui hi tlingdonin ka hria chu wang chuanin an mes hnung bera Colombia la khan formation ngai bok kha manzambi tel lo khanin atela ni chuanin an thale zo chutanga an ron man non le karinga chuan a score bi ka kha chuanin Switzerland in an le thal thei han ti tho mai la tunari chuanin Argentina hi 3-1 velan chakkaring nia Argentina hian I 4-2-3-1 khan ron manga ting khana te hira kha chon ron rem deu ama ro chu anuan ron kaldana hian an defense line an pop deu ta ka hian han thom puya I loven pui tur khan Paradesh ka ron lutir ta chuan 4-1-2-1-2 tiang vel khan an ron in rem le deu kan ringa Egypt an ma chon nang khan so yang khan ichina asoi tam tak kha chu ding te ron soi kha kan ring nga langa chuan nia I left side back a khan left lampang a khan I Medina kha adam to a right back zo kan mo Medina kha adam to a chuan ama khan Talifico khan luta kami kha pani zo sok lu theidin molan tinga mai ro chu Medina hi an lut zo kan ngemo kan ti chuan uan lai kami defense ma le midfield khala in kan suizom tur khan tlarma le tlarmun suizom tur khan Paradesh an run ru le kan ringa chuan adang kha chu nivek tura kan ngai almada aya khan I almada kha tira chuna lu thina kha aya khan Paradesh khan ita chuan Dipol te Fernandez te McAllister te kha chu ngai lo ni ta se ama Messi ko pui tur khan Julian Alvarez nge niang Lautaro Martinez ti kha ani meita chuan inia Alvarez e tlan theizo ka tlan chaka tashuyan nia tin tlan char kha apoi mo ama ro chu an king pui tur enin Egypt kha an tlan thei ti te tlan chakan ma mo cherangan ma mo ti shiat khana ron luta tun tu mai chuan Lautaro Martinez ron bula ron tran le mengem o kan ti te hlek zo ka chuan nia Switzerland chu soita kan khan I 4-3-3 formation an ron man kan ringa I alu tur vel kha chu tiang khan itar ma Vargas le Embolo endoi ti hogan an omanga tiang khan alaya granite zaka poimo le lenga tiang tur khan kan ngai dewa chuan nia karin dan chuan ke po 3-1 ka lo ring dewa Messi goal kan mu le karing ale football kompuilian thlengme ka he sani na de po jing la ma de bo kan meng tau mai nyang chu mania Ronaldo wangin aizo chalain thongman tia tuk jinga hianin Messi wangin aizo chalain thongma le dona thongma pha te po kan oma chashim shime engpa chuni sela Norway le England hi dar ni le chanve anin khelanga Argentina le Switzerland hi dar ruk le chanve jinglam pathian ni jing ani chu kan tan chuan amu nom don hle me ngalel om to a kan program mila en sak china wangin lom thu kan suya thlir tu zong zong te in khel en nuam ve kule